Hello, tuni KUKI channel vizose na bon chawin lem na hi win tunia hi Kolgam BOINA in seikin hitin Kolgam BOINA jong hi a Khohse kinin MITAMPI jong thina ato ti ho jong hi mo a hi in hi chiwa hi e ho chin KUKI mezo ho jong Tampi athi ti ho hi mo a hi in hi chi chung chang ho hin seu hi tin chule Myanmar gam sunga tua Kolgam sunga ki BOINA ho a hi i chan gei update hitam a hi lawa hi le tu chan ge a hi junta hon i chan ge a amanova a hi lo le ethnic arm organization ho le pdf for hin i chan ge a to gon anei hitam ti ho jong hi het thim na divin tunia hi hin seu hi tin ama sapen in jan hila thil so ho chu het de wa hi in hi chu ga sei le hen hi chi vai ga velo chun junta hon bom ti chu van lenga ko na bom len ta ki ho ho hi in hi chi wa ki seina chu hi le 250 pound ti a hin agi idan ki seina a hin alle na len agi bom ho hi Sunday dia chu a hin hi UVIN hi chi bom a hin hi naw jong hi ho in kom lai ta a hin hi la wa hi ti a hin Sunday ni chu het so ke wa hin Sunday ni a hi a Christian te chu ho in ki khom ji a hi in ama ho jong hi ho in AKIKHOP pe no wa hi bom a hin hi wa hi le a chaina pen ahung hi zowa ahung po ke zowa hi mi som le sagi lang athi ti a jong he mo a hi in hi chi som le sagi thina a hi chapang niau cha chapang kumling be se nai lo tilhen apil hing nai lo ho jong tampi athi ti ho jong hi mo a hi in hi chi mi som le khat mi som le sagi thina a hi chapang kum som hling nai lo ho hi mi ni a zawin som lenga zaw lo som lenga hling nai lo mi thum a zawi ti ho jong hi local ho hin report bolwin ama hon a sei be na wa chu a hi le wang phat ta in ho in sunga ahung khi lo mei thu a hi in a hin la ho in kai ho jong hi tampi effect pha a hi tu a hi chi kho hi a hi le mi sang ni in lang mi in sang ni lang na mun khat a hi in hi chiwa junta hon civil ho chunga hi chi to bangkhan si na aneo hi government ding dan a hi poi ti a jong hi mi tampi hin demna nasata bolve ti a jong hi mo a hin UN in jong hi chi chung changa hi nasata demna a pe win a ji chu a bom hi now hi religion mun khat a hi khum a hi ja chu UN in jong nasata junta ho chunga hi demna anei ti a hin a homin chu het sawa hi in kanan gam a hin hi chi kanan ho a hi bom aga hi ji wa hi mi tampin anathi lo wa a hi lawai le mi tampi jong hi ki to kha lo a hi ti hi chi wa ko na mo a hin hi chi keu a hi po in Friday hi chi Sunday ni thil so hen jan ni masa thil so hi ta in a hin la hi chi masanga jong hi chi kanan hukom ma a jong hi junta ho hin bom ana hi win a hi le hi chi bom a hi na wa jong hi mi tampi a ki tong kha in mile nga hi chi wa ko na kilometer jan ham khat chi zo wa jong hi posal kum som la nga khat hi athisan along anamudo ovi ti a jong hi local mi ho hin report anabol kin vin ama ho seidan dung juya cho hi le junta hon hi chiwa bom a hin hi zo wa hi gari ahung ke tol lu no vin gari hung ke tol lu ho chun civil mi som la ko ho jong anamanovi ti a jong hi report anabol wa hin a hin la hi chi som la ko ho amat zo wa hi chi kho a ko na gam hla deu ga chi a chu hi chi kum som langa chapang pa jong he athisan hi ta chu lamle na anadal ha wa hi ti a hi in mi som la ko amat na la wa jong hi chapang ni a jaw ki nin aban le no mei ni jong hi amat thawi ti a jong hi hi chi la ya khonei ho hin media ho hi an het sa ven tu a jong hi hi chi sagain region lang jong hi junta ho hin
a hi theya hi le nung la te na dinga hi pan na sata in alawi ti a hin atam zopi sagain reason lang jong hi PDF ho khutna a hi tain ama ho control na noya a hi ta in a hin la junta ho hin government khat hi na dung zuya chu state khat control zo talawa a hla so ding hi a dei po in ze a chu ming online hin tu a hi mi tam na ho a hi lawai le PDF ho na dinga agin mo na ho hi bom hi ta chu a hi khuma a koi thi jong le ho sa na anei ta poi ti ho jong hi mo ai ngaban le tu hin Rakhine state lang ga sai ki lewen hi chi Rakhine state lang hi het de wa hin a ho ha na hin Rakhine ho hat na hi in Rakhine ho jong hin phat masa te lehen hap ta masa chu thupon ananei ki nova official ta media ho hinga hi thupon anabol a hi in hi chi thupona ana sei na pe no chu a hi la ama ho hin tu a hi ho hin ti chu Rakhine army ho hin gal akibol na hi hung ki sulen ding a hi tai tu a hi neu cha cha junta post neu cha cha outpost neu cha cha ho bo hi target ki bola attack ki bol a hi in a hin la tu a hi ho hin hi chi sanga lin zo a hi gal hung ki bol ding a hi ti a hi thupon ana nei dung chui wa chu second ani veina a attack ana bol UVIN hi chi attack a bol now cha hi le junta ho main naval ti a naval base hi attack ana bol ve ti a naval base ti chu long hi chiwa hoi imu de hen gal kap na dinga long ki koi ho a hi lawai long kinga na ho ti ding a hi tai hi chi hi air base ho chu he de wa hi na to air base ki ti ting la chun van leng kinga na ho van chung langa ko na gal bol theina van leng ho tu transportation ho hilo commercial la van leng kinga na ho hilowa se pai van leng gal kap na dinga koi na ho chu air base a hi tu a hi naval base akiti ting la tui chunga ko na gal kap na thei long ki koi na ho ti na a hin hi chilai mun hi attack anabol ki novin long ho jong hi nasatain anasusi ve ti a hin la tu chan ge awang chu long hi za da su se ta ve ti hi akimonai po in aji chu hi chiwa hi ama ho main base a hi ja chu Rakhine state lang hi tui khang len to kimat na lang a hi ja chu ama hon jong a se pai a tam thei pe na a safe thei na ding pe na hi tampi a ko yo a hi ja chu ama ho jong thakhat na mo lu jing thei lo a hi in tu a jong hi ni ve hi chalai mun hi attack a ball now a hi tai ti a hin ni ve attack a ball na wa hi along ho hoi ta along chan ge hi ga chi khai jong leo gala ko na bom akam na ho wa hi along ho junta ho long ho jong hi tampi akong ho hi asusi ti a jong hi report mo a hi in tu a jong hi Rakhine hon thu a phon dung joi wa gal hi alien zo hum ke bolding a hi tai ati dung joi a hi mun cha chom choma junta ho pan mun hoi ho hi a hi lawai la kem lien deu ho hi target a hin bol ta ve ti a hin phat masalanga jong chu in a sei ta win junta ho kem izan ham khat hi hon ala pi win chin state hi hen Rakhine state hi hen a hi lawai le ken yu ho control na lang hi hen san state lang hi jong le alien ho tam zopi junta ho kem hi anala pi wa agalvan ho jong abona hi ta cho alho wa atrak nga jong hi alho jing ta ve ti a jong chu anaki sei sa hi tain tu a hi a hopi hung nai wa hi tain mun choma state choma brother alliance ho hin nasata target a bol wa PDF photo ki tho a hi ta cho a bol jing wa hin tu a jong hi chi naval base hi a hin su se jo wa air base ho to hin su se jo wa hi le chun Myanmar gam sunga tam zopi a hi lawai le mancha hoina jo se hi ethnic ho le PDF ho
khut na hi hung ding dan din mo na jong hi mu ai tai ti hi a hi hi chi dung zuya tua media a hung ki phone do dung zuya chu in sewa hi in tu a jong hi official ta a ki phone nai lo ho a hi wanga chu thil hi video za chom jong hong viral ho jong a ta in ara khain ho hin a hi thei le a state sungu alut na diu jing jong hi a ha pan ta ve ti ho jong hi mo ai na huti ai le chun Rakhine army ho ai lo le Rakhine state atam zo pi hi AA ho control na noi a hi da na jong hi thu mo ai tai ti jong chu inga he the divine se wa hi in aban le tu hin san state lang en se ki lawan san state hi Myanmar gom sunga dinga jong state lien pen ethnic arm organization ho tamna pen khat jong a in group za chom tu a MNDAA ho keu hilovin ken you no ya loi a hilowai le wa state ti holoi hi chi ho na chu a hin wa united ti holoi na a hin ama ho gam sunga jong hi chi san state langa jong hi ngasata MNDAA ho hin a hin manovin ti chu ichi MNDAA ti chu he thiam nom vai le che wa hin an vet the wa in Myanmar National Democratic Allied Army ti a hi kimen vova ama ho hi I ethnic min chu a hi la khokang ti a jong hi ki he a hin hi chi hon jong tu a hi nasata masa chu junta ho to China gam sunga peace aga seiwa chu ama ho jong anathimo a hi na hin la junta hon bom a hin nung khi wa pana hi recruitment atha bol kit no wa civil mi izan ham khat jong hi ala be wai ta chu pan ala wa junta ho kem hi a hin attack pan no a hi Nichi attack ahin bol na wa hi hung machal le jeng wa hi pha na chu junta ho mi sang ni le zali lang hin surrender ahung ki bol ve ti ahin ama ho keu ahi po in report in asaidan news akimudan dung ju ya chai le a family ho jong hi mi sang le jagup le pakhat lang hi alingu ve ti ahin sang le jagup wa lang a family ho jong a family ho chan ge a hi surrender ahung ki bol ve ti a jong hi report na ko na chu mu a hi in jun ta ho hi iga het thim kit na di veneu cha ga sei be lo hen a na zo sewa hi ama family jong hi akipui a hi tai a ji chu a family ho chan ge jong hi safe lo a hi pha na hi junta ho jong hin ama ho posting na wa hi a family ho chan ge a akipui wa hita chu masanga family quarter ana hi jong le hita chu na zo se wa a family to ki tol wa pangjeng wa hi tain milham hon jong koima junta ho hi vietnam bi se lo hi pha na chu a family ho hi a safe poi ti a hi na zo sewa ki puyo ahi in ahin la tu chunga hi san state langa jong hi nasata surrender ki bol hi tampi ahung tai ti ahi in 2001 a patna hung ki boya kona hi wang phat tain MNDAA ho hi koi macha tu chan ge a hi junta langa ga ki surrender ahi lawai le junta langa jaw hi po in hi jong le junta ho tampi wang hi ethnic arm organization ho khutna hung ki surrender tampi tai ti a hi kokang hon jong eta chu report ahin bolvin hi chi wa hung ki surrender ho hi mai a hi povin commander len ta ahi lawai le sepai len ta lubo len ta ho jong hi hung jaw ve ti chan ge a hi report mo ai chewa jong hi ga velo hen san state ma hi in ahin la hi chi hi brotherhood alliance ho cho hi ven hi chi hi MNDAA ho cho hi povin hi jong le ama ho jong hi ethnic arm organization khat hi vin a bon vai ki thu homo hi tain hi chi hon an saina wa cho hi le san state langa jong hi junta ho main ti chu alin san state sunga military game dinga
alin pen ni jong hi tu a hi brotherhood alliance ho control na noya hi tai ti a hi brotherhood alliance ho jong hin thupun ananei win aban le 16 military operation command jong hi chelai muna hi a hi in hi chi ho jong hi abona ke ho khut noya ke ho control na noya abona tai ti a jong hi amawen a sei win junta ho tu chunga hi san state langa hung surrender ho hi commander a hi lawaile mun khana command lin ta ho commander lieutenant ti ho lin ta general ti ho hi ama ho chan ge a hi ita cho a family to a sepei to a bon wa hi ki surrender jeng hi tam a hi ta in tu a jong hi chilai kut kai ki ti hi san state na dinga chu a township lien loi khat a hi in hi chawa jong hi military kem lin ta khat a hi in ama hon a sei be na wa chu hi chilai ke ma hi mancha tama tam aban le teng ho jong helicopter ho jong hi chilai mun ho jong hi abona tu a hi brotherhood alliance ho control na noya tai ti a hi in mingong line mi phalo pa hin alungel khial wa lawai le wang chu junta ho vai hop tan hung hoi lawai le gal hi gam khat ki do banga hi hung do ki go hi la jong hi mu a hi ti chu ga het thein divine se wa in tu a jong hi ta chu junta ho nasata san state langa a kem lin ta ho la aman cha hoi ta ho ethnic arm organization hon ala pi phan wa hi mingong line hin hi chi san state langa a hi theya hi le a kemu ni thupi ta man cha koina ho hi nungla theina ding te ya hi pan ala in a sepai ho hi a hin sol lut beven a chung langa kona bom a hi win gal gam hlata a hi chi to bang bom ho mang cha a hi gala kona nasata in mi pi ho dem talova khusung ho a jong hi bom a hin ka phum jing ta ve ti a jong hi mu a hin tu chunga e ho morelanga army ho a hi in a hi lo la commando ho a hi in civil mi I to bang hi ding ham ti don talova bom in mo ka phum bang wa chu tu a hi ama ho a jong hi a ka phum jing wa hi ta in Myanmar gam sung boina le ho gam sung boina hi te khen thei jong hi nai lo hi e ho gen thei na hi niau cha bo hi na lain ama ho lang hi a in dal ha a hu agam a ho dal ha jam hi lak izat ham hi ta in tu a hi e ho hi a hi le mi niau cha bo ki gen thei na lai a hi in ahin la junta hon hi chito banga pan ala wa anoi lang hi hen achung lang hi jong la bom ngena target ahin bol jeng phan wa hi mi sang ni lang hin a ho a in dal ha in azamovin a khen khat chu gamla a omovin a khen khat chu a ho kom la wa ho a hi a bel ven hi ta chu omovin ahin la a ho kom ho jong hi a gam sung hi 2001 a pana boy a hi phana hi ne le cha a hi lawai le dam doi ho a hi sop lai a lo je in again thei le jeng ve ti a jong hi media ho hin report na bol ven hi tu a jong hi resistant fighter ho hin nasata hi chi junta ho hi nong not do theina ding a hi lawai le hi chi ho attack a bol na ho hi ven bit theina ding a hi nasata pan alawin a hin la junta ho hin a chung langa kona attack a hin bol tengole amaw in lo na ji a he ji poviti a hi in chin state na jong chu imo de wa hi in helicopter ho a hi tengle helicopter hi kanga leng a hi in kanga ngai ta chu a chal a hi in a hin la jet fighter a hi tengla chon gang a hi ta in thala kap la thei chi a hi po in chin state langa chu helicopter ho jong chu an kap la win new year ni a jong chu khat a kap la na video ho jong ahong viral in hi chi to banga chu helicopter ho a hi le chun ki kap la thei a hi in a hin la jet fighter a hin bol tengole hin ama hon jet fighter kap na ding missile ho hi nei lo a hi
ta le mau hi mi pi gen theina a hi ji ti a hin helicopter a hong ting le hin thal za chom chom mang cha sniper ho mang cha ka mobile bom kap na ho mang cha he a kap vai la kap la the wa hin a hin la jet fighter a hi ting la chun missile ngai a hin a len na follow jing ding target lock e bola e me a hi le ta chu bom chun hoi la ya van leng chu leng jong la azuya akap kha to ka cho azuying to bang a hin hi chi to bang missile ho cho nei lo je ven tu a hi mi pi hon gen theina I chanam khat ato ve ti hi junta ho in jet fighter a hin man ting ole PDF ho na dinga agin chan ho bom amo hi jing tu chunga kanan na bom a hi to bang chu 250 pound kiti hi mai bom neo hi talo a hin lin mong na samo mong ho a hin tu a jong hi chi san state langa military base ni thupita base ni hi nongla te ne dinga hi junta hon bom len ta ho mangcha a hin hi jing je wa hi mi pi civil mi ho hi again the le tai ti a hi khokang langa ai lowai le san state langa ethnic arm organization hon media hon interview an bol na wa chu ita chu don putna an navy ti chu het theine dewa tunia kolgam sunga boina a ho chi dan le mi pi tampi an thina ho neucha in update thei ho hi chan chu hi in itiam khana myanmar gam sunga jong hi boina ahung umbe a hi lawai le mason ho ahung uma update ahung uma hi le ba nei cha hi update in bol de wa hi in tu a hi junta ho jong hi again thei le jing ovin muncha chom choma attack chi la dung juya he ama hon jong sum le pai ngai cha poimo a hi tawen zani hapta a jong chu imo de wa hi in mi sang ko wa lang junta hon anamat ho chu mi sang ko wa lang a hin la do veti a hin kema ko na hi ahin zela ko na ahin la do ho hi ivet nai le chun junta ho hla sap ting ne le cha provide bol zo lo ting le hin ahin la do ji wa hin aji chu akem sunga mi hi zat thiden han lang hele ama ho hi nasata got na amu theinaw lampi a hi ni nge le cha sop lai ahin bol zo lo ting le hin ahin la so beb ji wa hi ti a hi ni cho ho jong hi ga ve nai le sang ko ki ti chu mi hlom ta lo a hi in hi chi sang ko ho ahin la do na ho jong hi PDF ho mason na le ethnic arm organization hon a kemo na sata associate pi je wa he ama ho adinga he soplai hung hom pha na hi ahin la so wa hi ti jong chu neu cha iga habbe wa hi tuni ku ki channel ve zo se na chung oven ka ki pa in bon cha ven pathenin phathei na bo jing taw hen